Bitka kod Čokešina iz Prvog srpskog ustanka nazvana je Srpski Termopil zbog hrabrosti malobrojnih ustanika. 28. aprila 1804. godine 303 hajduka iz družine braće Nedić zauzelo je položaj u šumi kod manastira Čokešina. Iako brojčano nadjačani, pružili su snažan otpor protiv turske vojske od preko 1500 vojnika. Turci su napredovali u uskoj koloni kroz šumu, a iznenadila ih je snažna srpska vatra. Nastala je velika pometnja među Turcima, ali su se reorganizovali. Borba je trajala ceo dan. Braća Nedić, teško ranjena, do kraja su predvodila odbranu. Meštani i majka braće Nedić pronašli su ih masakrirane u šumu. Manastir je bio spaljen, a oni su sahranjeni pored istog. Iako su ustanici na kraju savladani, hrabrost i želja su ostale u pamćenju srpskog naroda. Istoričar Leopold Ranke prvi je uporedio ovu bitku sa Termopilskom, a vojan Čokešini Turcima je onemogućeno da pruže pomoć opsednutom Šapcu.